Kia ora tamariki mā. Our Pukapuka today is Kararehe, animals. I'll read it once in te reo Māori and then a second time in te reo Māori with the English translations. Whakarongo mai, titiro mai. Kararehe. He hipi tēnei. He hei tēnei. He kuri tēnei. He hōiho tēnei. He ngeru tēnei. He poaka tēnei. He rāpiti tēnei. He kau tēnei. Kararehe, animals. He hipi tēnei. This is a sheep. He hei tēnei. This is a chicken. He kuri tēnei. This is a dog. He hoiho tēnei. This is a horse. He ngeru tēnei. This is a cat. He poaka tēnei. This is a pig. He rāpiti tēnei. This is a rabbit. He kau tēnei. This is a cow.